ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ringkat bat keri India hi barok kawai. Ha ka arpu hundriu trik ukalalengkot arjar arpuway, kasnong Lamyrsiang, kasnong kabadan ha East Gentia Hills District, kala penlong ya ka Rakhe ya ka Republic Day ka bahanyo pu arsnem jongkari. Ya kani ka Rakhe la penlong da ka village organization, ka badairu ka kenhon ka bapet ya ki self-help group, baper ki badan ha kani kasnong. Ukongsan hagani kasngi uday uba fencing serti, ubala shimru ya ka benta ban penher ya ka lama layrong jongkari. Hagani ka program ladan rengkat langru urang ba snong jong ka Lamyrsiang, uba Dominic Pala, ka Presiden jong ka Village Organization, ka Kong Angeline Bamon, ki Sister na ka School Sacred Heart, bat kiway pan. Lapan po penpeng ya kani ka Rakhe ya ka Republic Day da ka jing shimbenta jong ki kena school ha ka March Pass ka jing shimbenta jong ki Longkeme ha ka jing mare thong bat ka jing le kai kini shuki jong ki rangba bat lapan kut pat da ka basam ya ki khusnam sha ki nong jom. Kesesor, saya perlu berproses dulu. Berproses sesuatu berproses semua. Kibatnya merpati banyak negara Islam COVID-19. Bersahabat, kesesor adalah kelesun yang dilakukan pada jadi sesuatu jong kabarnya. Adalah labu ya kajingna ban Allah kihan bat dasar berpatrut syakatullah lembah patut asal beserta tim ya kita ban kedua ya jong kami bagi kami adalah beserta negara keteruskan Penjual komuniti kebetulan kantor hasil di program SSA di mil tidak berkutu betul di program adalah tugas seperti dengan perjalanan kami kalian jinggu sosial kaki tanam kembang kaki sosial tidak boleh kembang keterangan tersebut keterangan dan tertimbul ada ICT dalam raya bagi sebenar adalah kecuali ketua sosial artung nak kalau argumen saya senang ridoha sampai telah tertimbul semai hadat kam ridoha keterangan pasal kadang lebih bantukai semar bun jong bernia ketiba berkata sektor jengkadela ketelah komisi berperuang dengan kaya teng berperingkam yakni berperuang menrada